Nongere mbasuhuze bakunzi baruka Empire News ni muri asa iminota itageze mu 10 ya breaking news itugezeho muri kano kanya breaking news mbere nuko bakwita breaking news umunyemerere maze babwire ibiri kuvuga bijyanye no kwirizariza kwa leta Kinshasa cyangwa se kwa Antoine Félix Tshisekedi ndetse afatanyije na Patrick Muyaya. Ubu tuvugana rero hari amakuru amaze kuba ajya hanze nyuma y'uko abagabo rero batangaje yuko ngo umutwe nyeshyamba wa M23 urimo kugenda ubagabaho igitero cyangwa se uri kugaba ibitero mu bice byose bigiye bitandukanye bya Kongo. Hari amakuru akomeje kujya hanze byamaze kumenyekana ko ibi byose rero ngo ari amarira y'ingona nkuko bakunda kubivuga, kubera ko ubu tuvugana amakuru akomeje kujya hanze aragaragaza mu by'ukuri ko u Rwanda rwa Kinshasa ari bo bari kugaba ibitero simusiga mu bice bigiye bitandukanye ku mutwe nyeshyamba M23. Urugero tumiza gutanga tuvugana rero reka mbabwira mu by'ukuri aho wazaniwe n'ingabo z'u Burundi hamwe n'abacancuro Tshisekedi yazanye bongeye kuzana izindi tekinike zitandukanye nk'izo bakoreshaga kuri AFC M23 mu by'ukuri ikiri mu misozi ya Sake ndetse na za Mubambiro. Amakuru yihuta cyane kandi muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo coalition ya leta n'interahamwe bakomeje udutero shuma twakunda kwita ngo ni hit and run, gukubita ubundi wirukanka. Ese ibingibi birimo biragenda bite aho baza biyoberanyije nk'abasivile bagira ku birindiro bya AFC M23 bagahita batangira kurasa mu by'ukuri kurasa amamisire kurasa intwaro ziremereye ku birindiro bya M23 barangiza bakivuganamo bamwe mu M23 ubundi bagahita birukanka cyane. Biravuga ko abantu basirikare bo ku Rwanda rwa Kinshasa bari kuza bigize abasivile ariko batwaye imyenda mu makoti no bakwaye imyenda mu makoti batwaye imbunda mu makoti ndetse bagera imbere y'ibirindiro by'umutwe wa M23 bagahita barekura amasasu nyene ku birindiro bya M23 tayari bigasanga aba M23 basize ubuzima, bikaba byamaze kuba bituma M23 ihindura strategique. Muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo coalition ya leta ndetse n'interahamwe nko remaze kugenda bibabwira niho bategeye ko bagenda bagaba ibitero ku buryo bukomeye cyane bamaze kwihinduranya mu gihe kandi leta ya Kinshasa iri kuvuga ko ari umutwe wa M23 urimo kugenda ubagabaho igitero. Ni ibitero bituma abaturage bahangayika nubwo nyuma bajya guhumurizwa. Ibi byose rero bikaba bituma M23 ihita yahuka mu baturage igerageza gushakisha abari kuza biyoberanya kuko byamaze kumenyekana ko ubu tuvugana bari kuza babahishira. Amakuru ari kuvuga ko bamwe mu baturage batari inyuma y'umutwe nyeshyamba M23 cyangwa se batari kwishyigikira kubera ko abo bari kurasa M23 bose bari kugenda baturuka mu baturage. Bikaba bitumye rero M23 icyo twakita safisha muji cyangwa se igerageza gutangira gukora imikwabo kubera ibyo bari gukorera umutwe nyeshyamba wa M23. Ngaye nguko rero ni coalition iraza imubyo ikuri ikarasa amasasu menshi ikohereza wazarendo imbere. Ejo bundi mwabonye ko uko barashe muri wazarendo nyinshi zarahaguye zigera kuri 50. Ibi byose rero ni umujinya umutwe nyeshyamba M23 wari wamaze kuba mu by'ukuri urakara cyane biza kurangira rero ubivuganye muri rusange. Ayo kandi ngo ntabwo AFC M23 irafata umwanzuro wo kubarasa ikabakurikira kubera ibiganiro by'Idoha gusa iyo baje gutyo urumva barabaherekeza bakabarenza amarembo gusa nk'iyo haje 200 hasubira bake cyane. Amakuru avuga ko iyo baje gutyo n'ubundi barasa umugenda ariko ntibageza kure cyane gucya koze icyo bakora ibirindiro bagerageza kubakura kure cyangwa se kubegeza kure y'ibirindiro byabo muri rusange. Amaherezo bizagenda nkuko byagenze ubwo AFC yavaga mu misozi ya Sake bagana Goma. It's a matter of time cyangwa se ni ikibazo cy'igihe muri rusange. Ahangaha impamvu ndi kubivuga ibi ngibi nuko leta ya Kinshasa ariyo ikomeje kwigaragaza ishaka kugaragaza yuko ariyo mu by'ukuri iri kuraswaho kandi ariyo iri kugaba ibitero kuri M23. Ubu tuvugana rero mu by'ukuri kuri umunsi wa gatatu uyu munsi ni ku itariki 16 Nyakanga 2025 imirwano ikaze yadutse mu midugudu ya Chibumbiro ya Chibumbiro Imudata ndetse na Kajeje ibi nababwiye mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu mu gace ka Kabare ntara Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru yizewe abivuga ingabo za FARDC wazarendo ndetse na FDLR zagabye igitero ku birindiro by'umutwe wa AFC M23. Icyo gitero cyasubijwe inyuma n'imirwano utuvugana ikaba igikomeje. Mwabyumvishe rero ahangaho ni muri za Kalehe aho rero urugamba rukomeje kuba urugamba. Ibyo byose ni ibitero birimo biragabwa ku mutwe nyeshyamba wa M23. Tukibaza ngo ese ibi ngibi biraza kuba birangira bite, ibiraza kuba bihagaze bite ko leta ya Kinshasa iri kwirizariza.
iri kwirizariza, nongere bisubiremo ngo iri kwirizariza. Ibi rero bikaba byatumye umutwe w'ishyamba M23 ufata umwanzuro udasanzwe, navuga ko ari umwanzuro utari mwiza na gato cyane wo guhita ukubita ubangura. Ibi byose rero bikaza kuba ari bibi cyane ku rugamba tumukazi tugiye kuza tubabwira aho rukomeje kugenda ruhinanira. Turaje twinjira mu mujyi wa Uvira. Mbere ko twinjira mu mujyi wa Uvira aho rugamba ruri kubera, munyemerere twinjire kuri amakuru agiye hanze. Ishyaka rya Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ryagiyemeje ko rimaze kwemeza kano kanya ko umugabo bita Christian Chesongesa wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya leta ya Kinshasa FARDC ngo yaragiye kwica Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UPDS riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Augustin Kabuya, yashinje General Christian Chesongesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu gutegura umugambi wo gushaka kwica Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Kabuya yabitangaje kuwa kabiri ku itariki ya 15 Nyakanga mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru Kinshasa. Kuva ku cyumweru rero gishize, amakuru avuga ko General Christian Chesongesa ni wanabaye umuyobozi w'abasirikare barinda Tshisekedi afunzwe we n'abandi basirikare bakomeye, bakaba bakekwaho gushaka guhirika kutegetsi Perezida Tshisekedi. Bivuze ngo uno mugabo koko byantaraga arafungurwa, ahubwo amakuru yakomeje kugenda abihama. Augustin Kabuya kandi yemeje ko General Chiwewe yari yateguye kwica Tshisekedi, ndetse ko ubwe yanabyemereye ubwo yarimo ahatwa ibibazo. Mwani magambo baramutorotiriye, baramukubita mpaka kugeza ubwo yemeye ko yaragiye kumwivugana. Yagize ati umunsi duta muri yombi Christian Chesongesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ndetse natangiye kubona abantu bavuga ngo urabona twatangiye guta muri yombi abajenerali bo mu bwoko bwabo. Reka dusobanure ibintu neza. Ubwo Perezida Tshisekedi yazamuraga mu ntera abo bajenerali, yabazamuye mu ntera mu izina ry'ubwoko bwabo. None ibi biganiro turabihera he? Ati bikandi biraturuka he? Mu bigaragara abantu ntibabona uburemere bw'ibi bintu, ariko se ni gute umuntu wicara inyuma yakuganira n'abamwegereye? Ni gute ategura kwica umuntu, umubyeyi sogokuru, urwego rwa mbere rukuru rw'igihugu, hanyuma ntabibazwe? Yakomeje avuga ko General Christian Chesongesa ubwo atigeze ahakana ko yari yapanze kwica Perezida Tshisekedi. Uti umuntu yakuzamuye mu mapeti, hanyuma mu izina ry'ubwoko bwawe ngo ntidukwiye kukubaza? Ibyo ni bibi. Abantu bazima bazi ibi ngibi yakoze, ngo kandi nawe ubwe ntiyigeze abihakana. Ibivuze ko yicaye akavuga ko agiye kumwica. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize cyemeje ko hari abasirikare bakomeye bo mu ngabo zacyo bafunzwe, gusa nticyavuga neza abo ari bo cyangwa ibyo bafungiwe. Icyakora usibye General Christian Chesongesa, mu rwego abandi babivuga ko afunzwe harimo General Major Maurice Nyembo wahoze ari umuyobozi w'ibiro bye na Lieutenant Colonel Adelaide Mwiza wahoze ari umujyanama we mukuru. Ngayo nguko rero ibyo ngibyo nibikomeje kubera ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwabantu rero murabizi ko mwumva ukuntu turimo tubazanira amakuru yihuta cyane kandi ari kuza yirukanka cyane. Mwebwe icyo musabwa no kubana natwe. Izi zingizi rero zari update. Mukanya turagaruka imasesi arugamba rukomeje guhinanira mu mujyi wa Uvira rwagati. Turaje tubigaruka mu makuru yacu arambuye mu kanya arimo reporter Sese na Majorohi. Tubabwira General Masunzu waje mu mujyi wa Uvira, ubu tuvugana bari kumukinagira bamuhushije ivumbi ryatumutse. Amakuru avuga ko General Masunzu bamuhushirije mu mujyi wa Uvira tayare arusimbutse rwamubonye. Amakuru avuga ko utasiga M23 busimbukiye mu mujyi wa Uvira, mu byukuri ngo bwari mufashe ari muzima. Uyu mugabo rero yahabuze gato cyane, bari bamucakiye. Isi ngiye biraza kuba birangiriye hehe akaba arusimbutse. Uyu mugabo n'umusirikare, iyi nkuru tuza kugenda tuyibahereza 5 kuri 5. Ararusimbutse rwamubonye General Masunzu. Mu byukuri yagiye kera kabaye ngo yarafashwe abatasi ba M23 bari bamucakiye nyuma yo gukuraho ubwirinzi. Nyamara ibi byo gukuraho ubwirinzi hari ikintu kimwe birimo biragenda bikora. Tuza kugaruka rero ku bacancuro bakomeje gufatwa mpiri, ndetse n'urugamba rukomeye cyane ruri kubera mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho bari kwitegura gufata umujyi wa Uvira mu gihe nta kikozwe. Umujyi wa Uvira barawubika nkuko n'ibindi bice bagiye babibika muri rusange. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa M23. Tugarutse kandi rero tuza kwa tujya Masisi aho urugamba rukomeje kuhinanira, ndetse turajya ku kibuga cy'indege cya Kavumu ko bagifata isaha n'isaha. Uruhande rwa Kinshasa ruri kugaba ibitero bikomeye cyane anga Kavumu, ko isaha n'isaha Kavumu, ikibuga cy'indege cya Kavumu gishobora kuza kuba cyafatwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turajya muri twera wari kare tubabwire rero ukuntu ikomeje kuzenguruka ndetse na pinga, ndetse n'andi makuru y'ubwicanyi bwabere mu mujyi wa Goma, ariko kandi bukaba bwabaye kuri iki gicamunsi. Tuza kugenda tubigaruka amakuru yacu ataha. Iyi yari breaking news, kandi tubazaniye muri kano kanya. Mukomeze mubaye natwe, twakunda cyane. Bye bye.